Aprang si indeng tongke bracket hom hawar karbi risunim sorong aje long nang kache tongdun man peng ke do sarpu sarpi riso ejang aklimang par kaduk kabia phansi tami nili hin pending kang sama kardom nang pajuriglo kardom nili men sami reng miling lengpi nili rong lake long re senara rong Neli arni bang klemir sai la ke mir karche la pen kitun kedang Neli kaya long ke mang sai la ke inut tek ser ke phir ke thaka bang phisi nili ka cheman kang tung Neli hin pen che pachini alam theke lan henlo choro lo kur bang thu ni ho ake jo pada warna bercin pen mogok pen And next we have that is contestant number 12, Miss Mir Exo Terompi. Karep nang Jepang do, moy nang Jepang do, ong atung, kardong. Lubung judet kacarna, linso bihelang meja, non si akin ang halang, usinan ordong te. Kardom serdehun aklam jutang hello khai raje lamet hello khai jithe kachingrum hello khai ale pindeng sumpot hello khayang thek aprang si ingdeng thongke bracket thom hawar karbiri sonim soronga jelong ilitum kaching honnai akrum saipi krum saipo lapen pinung we acho ladak nang kache tongdun arad do ana phansi tame nili hin pen suri akardom nang pajir iglo kardom nili men sami mir etso teron pi nili rong han lokrok patora rong lapen nili non kachor liboma dim lake Don Bosco Higher Secondary School Sadgaon lapen nili hemasai ki claim ning hang o kitun kedang mir karche sweater kibu lapen nili kaya long ke mga son lake air hostess chorolo And now next we have that is contestant number 13, Miss Wangjer Rong Hangpi.
Mardam muthat langsung